راستی اف مهرجانات شدبن مهرجانات چاند و هنری یا مهرجانات هلبست گلک جارم دهیسن مثلا مهرجانات شدبن هر کسی کی گوری کوری خستنات ده خباتت کی یعنی هم دبینن نرینن شارع برکی جدانه هر کسی کی برکی گوری رخستنا خود آخوی بس وقت سایت ادبینم کو کسی کو خالو خارزیتی کی یا مامو پسمامتی کی تعال مهرجانات تشتکی شاشه گرک مهرجانات من ثقافی انسان جهاتی انسان کو جوی کاری فهم دکن او خودیه وی کاری نه خودیه وی کده نه گرک او تده جه خوابه هر مهرجانا چده گوری من دیتی گوری کسین بسپوری تدک خبات دکن وان دجوینن نابکو مثلا مهرجانه که هلبسته چه به انسانه که بینن کاریویه شانوگری به او کاریویه کارکی دی جدا به بجا پیوستی هر مهرجانه که به کسین پیو مختص یکو پی زانبینه و هین وان دعوه دکن و ته او دید جداهی تدنینه دما مهرجانه چه به خودیوی مهرجانه از گور نیرینم گو اد بینم کسین بسپورت داد بینن اما نگور ناز بینه نگور کسی بینه هماوی بینن چاقی مهرجان شده بن هر انسانه کی کو خودی امکانات جمعیه او انسان کاری تبلی مهرجان به ثقافت نه مسئله انه مثلا شغلانه نه بلکه ده عالی شغلا ده عالی ثقافت ده چاند هنر ده انسان خودی امکانات به انسان کوبکاری رو لا خب لیزینه او انسان گرک جه خود مهرجان ده بگیره کی به بلب از بینم انه اف برنج انه مثلا اف اشخاص وكا بيجن نقاندون او يعني وكا بيجن اف احباب شاوشتي اف يجو مثلا كساد بآلي خاطر مثلا وكا ناسكرن دكشين خا بيجن اف تشتكي شاش يعني تشتي يعني با فستيفالي جو تشد بن غيرك الغوري زانبينا انسان بي يعني مثلا انسان قدوي مجاري ده جهات بيان جي ناس دكيان جي قد يقود دكاري بكي قالك او وريه البجاردن او فيكاري رابي بركض ما فيه هو اگر ام بحثا فستیوالات کن فستیوال هنریت کن جبر در روجاوای کردستان ام به تجربه نه جوی یکیجی که مقاسی او درد کهون جاری آرمانجی پرسامه ام دویژن چوانیا تبلیغیرنا انسانا ج فستیوال آرم میکانیزمی ممکنه شاشتی هنه تیدا البته شاشتی هنه یا راست اوه فستیوال بیل دارخستن herkes liguri xwe kirtê berhemeyê hunerî ne li astî festîvalê we lê tevlî dibim festîval dibiçim dibi şêwaza rast ya astê naskirina berhemên hunerî festîval ew e wek pêşbirke yani musabaqê duwê dî da tê naskirin ka berhemê te yê hunerî heger huneriye çandiye ka çiye navê we têda tu cî digire tu bi mamostayê karê xwe berhemê te diçe pêş reklam jî re tê kirin او دوی فستیوالی دا او بشه هنری ادیتر لوی جی پیش دکه هدف جی اوه بگو من یعنی ای درک هفن کیمایی درک هفن کیمایی هنجی وی درک هفن جبر هی تجربه کیم